Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Vita Jésus et je pratique 9 langues. Cette vidéo est une pratique linguistique, alors n'hésitez pas de me corriger dans les commentaires. Aujourd'hui, on va pratiquer comment demander à quelqu'un son nom en 9 langues. Qui j'en relais? Moi relais David. What is your name? My name is David. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle David. 你叫什么名字？我叫大卫。Wie ist dein Name? Mein Name ist David. Namae wa nan desu ka? Watashi no namae wa David desu. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. आपका नाम क्या है? मेरा नाम दाविद है. ما اسمك? اسمي دافيد. ما اسمك? اسمي سارة. Qual é o seu nome? Meu nome é David.